Oprostite, gospodine, hoćete pozvati hitnu? Hitnu trebate pozvati. Znate vi koliko treba da hitna dođe na otok? Koliko? Kurac. Prezidente, nas je sad 99 nas je, a trebalo bi nas biti 100. I sad mene zanima, da li nas treba biti 100 da bi nas bilo 100 ili mora biti 101 da bi bilo 100, razumijete? A biti tilema, Jordice. Kome to sve treba? Treba, jer to je bio moj program. I ako sam ja rekao da ću učiniti grad od ove 3 pizdine, onda ću ga i učiniti. Šta grad, šta farma? Gdje je vlak? A? Gdje je zatvor? Mafija? Imamo li jednog mafijaša? Jednog poštenog mafijaša na broji ovdje u našem gradu? Kad roditi Italijanac? Ne znam, ste vi s njim razgovarali. Signor Pierangeli! Buongiorno! Signora? Pierangeli! Andrea? Ćao! Ma šta je Lombarda? Ja imam brata, imam ja 2 brata, jedan je u Popima, a ovi drugi mali, puno je dobar i on je završio elektrotehničku školu i sad on vam stvara velike probleme i ja se s tim problemima ne mogu nositi. Gospodine Lombarda, popijte čašicu. A ne, ja vam ne pijem. A popijte čašicu, bit će vam lakše, ja vam kažem. Ime Strikomana, uzmi broj i zovi ga i reci, molim te, da sutra radimo, da ćemo raditi milenijski fotosession i sve cijelo misto, svi da se jave ujutro, sutra na rivu, rano ujutro. Ajde daj uru, 2 da se ljudi odmore. A vidi sunce kako mi je dobro. Ma kakvo svitlo, jebalo te svitlo, ljudi, jel vam ovo tlaka? Jeee!